Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala barınızlardan niyetinizlerde, tileğinizlerde kabul kılsın. Ramazan ayınдағы қармаған бардық оразаңыздарды, соғыпты işlerinizlerde Құдай Таалам kabul kılgan olsun. Ana mынау Шаввал ayınдағы 6 күн оразаны қарматқан болсаңыздар, Құдай Таалам ошол оразаңыздарды kabul kılsın. Негізі бая бізде айтады ғой, кімде-кім ораза айында ораза қармап, оразадан кейін Шаввал айында 6 күн оразаны улап қармап қойса, 1 жыл ораза қармаған соңына жетеді дейді ғой. Ал қандай десе, мысалы бізде "Мен жаа бил хасанати фалаху ашру амсалиха" деген Құранда аят бар. Кімде-кім бір жақсылық қылса, 10 есе сауап жазамын дейді. 30 күндік оразаға Құдай Таалам 10 күннен болғанда 300 күндік сауап жазылады екен. 6 күнден ашықша қармап қойсақ 60 күн. Ошонда 360 күннен сауап жазылады екен да. Ошол себептен біз қармаймыз. Алла Таала қабыл қылсын ошол оразаңыздарды. Эми бизден ошол бүгүнкү темабыз терроризм, экстремизм жөнүндө экен да. Terrorizm, ekstremizm деген жөнүндө тема экен. Эми неге террор деген сөз бул өзү латын тилинен алыныптыр. Террор деген сөз латын тилинен алыныптыр. Бул которгондо коркунуч, коркутуу, адамдын үрөйүн учуруу деген маанини түшүндүрөт экен. Коркутуу, адамдардын үрөйүн учуруу деп. Ал эми анын синоним сөздөр бар экен. Зордук кылуу, күчкө салуу, чочутуу деген маанилерди түшүндүрөт экен. Бирок тилекке каршы бизде ошо терроризм десе эле ошо дини терроризмди түшүнүп калганда биздечи терроризмде улуту жок экен, дини жок экен өзү негизи. Терроризмдин түрлөрү көп экен. Мисалы, биринчи уюшулбаган, жеке адам өзү деле террорист болушу мүмкүн экен да. Уюшулган, мисалы бир жамаат болуп туруп, андан кийин улуттук терроризм болушу мүмкүн дейт. Мисалы, бир улутка күймүш болуп туруп, элдерге зордук, зомбулук кылып, башка кылып, түшүнүңүздөр да муну. Алар деле терроризм болуп эсептелет да, террористтер алар. Же болбосо анан дини. Дини дегенде, мисалы, бул бизге гана тиешелүү, ислам дини эмес, башка диндегилер деле бар. Башка диндегилер деле бар. Ар кайсы диндегилер. Андан кийин идеологиялык болуп туруп, ошол 5 түргө бөлүнөт экен бул. Терроризм деген. Эми негизи бул жерде биз айтпадыкпы? Зордук кылуу, күчкө салуу, чочутуу деп. Bizde şeriatımızda kanday? Şeriatımızda bu var mı dese bizde şeriatımızda tıyı salıngan. Nege? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytat: "La yukallifullahu nefsen illa vus'aha." Allah Teala küçü jetpegen işke öz pendesin buyurbaydı. Küçü jetpegen nerseni oşa pendesine buyurbaydı. Yoksa küçü jetpegen işke oşonu çakırbaydı. Misalı bizde zeketke күшің жетпейби, зекет бизде парыз эмес да. Ошосуңардын эле сен пайгамбардын жолун жолдосоң болду. Ана сен мындай кылышың керек, тигиндей кылышың керек деп туруп, бирөөдү зордоп, зордук кылып, ошону күчкө салуу деген уже бул болбойт. Бул чектен чыгуу. Гулу фиддин деп койт, динден чектен чыгып кетүү. Мисалы бай шайтан деле азгырыгы бар экен да. Шайтандын азгырыгы дагы бар экен, эки түрдө азгырат экен да шайтан. Жалқаулық менен не кыласың? Намаз окуп. Окубайлы, жашың жеткенде окуйсуң да, пенсияга чыкканда окуйсуң да деп ошентип азгырат экен. Жолсо же сен таква болушуң керек, окуй беришиң керек, түндө тахажжудда окушуң керек деп туруп, наоборот жазбасын көтөрө берет экен, түндөп күндөп тахажжуд окуп башка кыла берип туруп, чарчап калат экен да, бирөтүлүп баарын таштап салат экен да жердечи. Көрбөйсүңөр. Ошондуктан бул жерде эмне? Ошол жагына карашыбыз керек экен да, өтө чектен ашып кетпешибиз керек экен. Бардыгы эмне? Биз ортолукта жүрүшүбүз керек экен. Андан кийинки бир аятта айтат: "Ла икраха фиддин." Динде мажбурлоо жок дейт. Биз бирөөдү мажбурлабайбыз. Укугубуз жок, акыбыз жок. Сен неге андай кылбайсың, неге мындай кылбайсың деп. Биз эмне? Айтып эле коебуз, шариатыбызда мындай дейбиз, аны аткарабы, аткарбайбы, ал өзүнүн эрки. Себеби bizde bir жол айтуу парыз, калгандары сүннет. Айтып коебуз, калганын уже Кудай Тааланын алдында жүзү жарык да мен айтканмын дейбиз да баягы жерде. Бирок биз айтсак деле, 100 жол айтсак деле, наркы динеге барганда неге сен 101 жол айткан жоксуң дейт экен да негизичи.
Ошондон бизде эмне миллетиден кутулдук. Эмне себептен бизде ошо терроризмге шариятыбыз каршы? Себеби айтып атпайбыз зордук, зомбулук, күчкө салуу деп. Бизде болсо эмне? Башка мусулмандын каны, анын абийири бизге арам. Башка мусулманды мисалы өлтүрүү бул дурус эмес такыр эле. Намаз окуса бул капыр, анын мисалы мал мүлкүн тартып алса боло берет, башка кылса боло берет деген аша чапкан, чектен чыккан кээ бир туура эмес багыттагылар бар. Алар мисалы мусулман адамды өлтүрсөң боло берет дейт. Алардын оюнча ал мусулман эмес. Неге десең, ал намаз окубайт, ордо кармайт, ал мусулман эмес дейт. Мусулман эмес ба, аны өлтүрүп койсо деле боло берет дейт. Карасаңар тобо кылдым. Ушунчалык деңгээлде эмне чектен ашып кеткен да баягы жерде. Намаз окубайбы? Болду, ал капыр дейт. Мисалы анын сойгон коюнун деле, уюнун деле этин жесе болбойт дейт. Ушунчалык деңгээлде баягы чектен чыгып кеткен да баягы жерде. Болсо элестетип көр, мисалы менин агам Кудайга шүр, мисалы намаз окубашы мүмкүн да, бирок алхамдулилlah мен мусулманмын дейт. Туурабы? Анан бисмиллаху акбар деп койду, сойсо тиги туура эмес түшүнүктө келип атыр, болбойт, сен намаз окубайсың, бул этти жебейм, арам болду, мусорго таштай деп турса элестетип койгон жерде. Ая коркунучтуу да, этият болушубуз керек. Өтө чектен ашпашыбыз керек, анан өтө түшүп деле кетпешибиз керек. Себеби бул нерсе ошол Куранга, сүннөткө бул каршы. Куранга, сүннөткө каршы нерселер болуп эсептелет. Себеби Kur'an sünnetleri yetişse biz adaşmayız. Antkeni Peygamber aytkan meselege Kur'an'da sünneti taşladım, oşonu bekem karmağında deydi. Demek Kur'an sünnet menен biz adaşmayız. Biroq ötө tereң kirip kete turan bolsak, je çekten çıkıp kete turan bolsak, anda to'g'ri emas bo'lib qoladi. Anda da to'g'ri emas bo'lib qoladi. Taqqir ele to'g'ri emas yo'lga chiqib ketgan bo'ladi. Al misal bo'lganmi Peygamberдің vaqtında misal teröristler va çekten chiqqanlar. Bo'lgan. Misali Peygamberге sahabalar kelet go. Kelip turup Peygamberimiz keyir ayetlarda uyda joq eken deydi. Oşonda Ayşe neviden Peygamberimizin ibadat üçünde surayt da. Peygamber qanday ibadat qildi dese, Peygamber tünde uqtaydı. Kede turup da hacit okuydu dese, bul Peygamber bolup turup uşinse bul Peygamberge az bolup qalbayby. Yok, men tünni menen men uqtabayman. Uyku men üçün aram. Daima men türmen namaz okuyup çıkam dep turup, birös oşent aytar. Birös olsa men Peygamberim 1-4 күндө орозо кармайт экен, Peygamber болуптур, бул аз да. Жок, биз такып алышыбыз керек. Мен оозумду ачпайм, такай орозо кармаймын деген. Birös olsa men такыр үйлөнбөймүн деген. Ошондо Peygamber алардын сөзүн угуп калат дейт. Peygamber алардын сөзүн угуп калат дагы, анан чакыртып силер мындай дедиңер. Мен намаздагы окуйм. Уктаймын дагы. Men үйлөнөм. Орозода кармайм, оозум ачыктагы жүрөмүн. Деп туруп ошол нерсеге эмне? Орто жолду Пайгамбарды үйрөткөн экен да. Демек, чектен чыккандар ошол вакытта дагы болгон экен да. Демек, ал нерсе азыр бүгүнкү күндө дагы бар да. Бүгүнкү күндө дагы бар. Мисалы, кээ семьяларда келип калат да. Мына келет дагы бир аялдарыбыздан ат, мен келин алдым эле дейт. Ошо келиним, жок мен кайнагаларга чай койгонго, кайныларга чай койгонго милдеттүү эмесмин деп, ошо мен балдарым келсе бирге кирип отуруп алат, чыкпай коет дейт баягы жерде. Бул өтө терең кирип кетип атат, чектен ашып кетип атат да баягы жерде. Туура кошо отуруп алып туруп, акалашып, күлүп отурбасын, салам алейкум деп саламдашып, дасторкон салсам неге болбосун? Туурабы? Ошентип эле бөлүнүп туруп алса деле бул негизи эл деңгээли жете элек да баягы жердечи. Мисалы ошентип туруп бул динге чакырбай динден качырып алат. Мисалы кайненеси жини келип мага чалыптыр да. Ушу кандай болсун? Динде бар ошол нерсе. Динде нерсе жок да. Мисалы кайнене кайната кызмат кылыш керек. Эгерде ошо кайнене кайнатага кызмат кылбасак, анда күйөөнүн ыраазылыгы бир тыйын. Анткени Аллах Тааланын ыраазылыгы ата-эненин ыраазылыгында, Аллах Тааланын каары ата-эненин каарында дейт. Анан келин келип турчу кайнене кайнатанын кызматын кылбаса, ал кандай болсун? Ошол жагы туура эмес. Ошондой эле чыгып атат ал. Кудайга шүгүр. Ошону мындай биз билип алышыбыз керек, ажыратып алышыбыз керек. Ал туура эмес. Демек, чектен чыгуу. Эми бул жерде биз ошол өзүбүздүн динибизди ар ким каалагандай түшүнбөш керек да. Ар ким каалагандай түшүнүп,
Қалағандай қалса бұл менімше мындай болуш керек, тигиндей болуш керек деген нерсе бұл ошол жанакы өтө ашып кетүүгө, чектен чыгууга же өтө терең кирип кетүүгө бұл арналат да. Ошол жол ошондой болот. Бизде болсо эмне? Биз ошол себептен Kur'an'da ne deydi? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Eğer bilbesеңер, силер bilgenlerden suragla деген ayat var. Ben ne seni bilmedik mi, düşünmedik mi? Ustazlardan, imamlardan, alımlardan soraşıyoruz gerek. Oşondan bizde mazhab деген nerse var. Oşo mazhabga baş eğişimiz gerek. Mazhabtın oşo aslında jaşayıp turan bolsa Hanafi mazhabında. Bizge mına Orta Aziyaga ılayık tokultur bit bardygy misaly bizge ustazları düşündürüp ketken. Abu Hanife rahimahullah bizge bit barını düşündürüp aytkan ошол нерсени. Mazhabda qanday? Mazhabda qarmasak inşallah biz adaşmayız. Eğer de mazhabda qarmasak anda biz oňoýla adaşıp ketebiz. Şeytan jol azgyrıp koýat. Şeytan jol azgyrıp koýat. Misalı mazhab boýunça alıp garay turan bolsak arkanda jol var da. Misalı bizde ошол eğer de bir ayaldı, bir bala menen bir kız yeme turan bolsa ошол ekөөsü bir tugan bolup kalat da. Bir tugan bolup kalat. Karataňızlar. Anan Egipet'te ошол Ashar Üniversitesinde, al jerde ошо Hanafi mazhabındağı, Şafii mazhabındağı 4 mazhabdağı ошол jerde muftiler oturadi. Anan biröýsi bolsa bir eki balal bolgondan keyin suraştırıp bilip kalıptır, şu kaynenesini bul emgen eken bayağı kelinç. Bir tuganda. Kançı emgen dep surasa bir jol emgen eken da. Ana bol janakı Hanafi mazhabındağı emege kirip alıptır. Muftiye kirip algan eken, yok sen muna Şafii mazhabına bar deptir da. Bizde Hanafi mazhabı boyunca oşo bir jol ele yemip koysa boldu, oşol enesi olup kalat da. Hani yemeğiyle misal sütünü sağıp durup bir kaşık içirip koysa değil enesi olup kalır da. Şafii mazhabı boyunca 3 jolu toya yemiş gerektiğin şartı var da bayağı yerde. Sen bir ele jolu yemişsin, hiç net olmuyor, yaşayıverdi koydu. Görmüyorsun. Oşondan bizde mazhabda karmaşız gerekti onlar. Mazhab karmaş gerek. Eğer mazhab karma aytırgan bolsak, anda Kuday saklasın, janakı terrorizm, ekstremizm, belenin var oşol jaktan çıkat. Öte aşağı çağıp ketet, başı eturgan bir imamı yok, başı eturgan bir ustazı yok. Eğer ustazı bolsa da aldağın özünün oyu menen bir netini taňylayt da bayağı jerde. Majburlap. Misalı sen nege kolunu kötöresin, nege kolunu kötörbeysin. Hem hazır biz sen kolunu kötörbey, maňa butunu kötörüp al okusun namazı. Al talaşa turan mesele emes. Bizge birimlik gerek azırkı zamanda. Birimlik gerek. Biz talaşa turan mesele kaçan? Misalı mına köşede içkilik içip oşoga berilip ketken adamlar jürет. Oşonu kantkende namaz okuyup dep oşol jönde talaşsak bolat özü negide. Ha? Orça etmek için важный, anan öte важный netler var da. Bol важный nersege dele kirbeyt da, jönün talaş beröriz da. Namaz okuyan adamlar ile kelip alıp bir-birizge sen nege kolun kötöresin, sen nege kötörbeysin, sen sünnet okuysun, sünnet okuwaysın. Bu takır tor emes. Bu ajırım kalıp kelip, jakşylyk alıp kelbeyt. Kuday taala öz saklasın. Negisi oşol köpçülüğü oşol ilimsizlikten kelip çıgat eken da. İlimsizlikten kelip çıgat eken. Anan ne? Oşol özünün ilimi joktuğundan bir neteni qarayta oşo bekkem kirip ketedi. Janakında oşol okuşların biröýsi aytar, hadisти. İmam Tirmizi'nin hadisini okup oturup, "Ustaz, hadiste mınday dep kelipdir, mına karabaysızbı mınake?" Demek mınday turbayбы deydi. Men aytdım, hadis ilimi menen fiqdagı ilimde kanday bolat? Hadisten ilim alganlar bul aptekar siyahtı da, aptekada mına darı, mına fayda, mına darı de öyle berýär. Eger de fakih bolsa bul vrach, mına sağa побочный действие деген jeri var bul jerde. Sen mına al, mına jakşyrak dep turup. Kıskası ne? Oşo mazhab karmaganybız bizge oňdan tugandar. Mazhab karmasak biz oşo janakı terrorizm, ekstremizm oşol jolga düşüp ketişi oňaýda. Kuday saklasın. Oşol jolga düşüp alıp turup keyin özübüzdün atağız menen enebüzdün başında bela bolýar da. Kuday saklasın. Hem al çürüktü boldu. Biroq bul jerde terrorizm degen jalaň dini düşünmeşiz gerek. Bul jerde emne? Başka terrorizm dele bar da. Misal biz aytdyk mına, uluttuk terrorizm. Misal uluttu tukarma alıp turup, maksatı başka. Eldi hökümetke tukuru, beylikke tukuru. Jol bolsa ne? Yeptep tündük menen tüştüktü tukuru bir-birine. Bayağı jerde. Bu terrorizmin bir emesi da. Terrorizmin bir türü.
Yoksa misal ideologiya. Özünün ideologiyasını misal taң olay bir. Жоқ, андай қылбаш керек, мындай қылыш керек. Мындай болған емес ата бабаларда да мынандай болуш керек. Құдай сақтасын.